Bon beteng kajing syakri kepaiba kathan boy Karibay Youth Federation RBYF sengkmi mentagasngi kalapen thamai biang yakin ngilang bapura barba people thank you lawan biang kompresiden barang ba ke RBYF nolol kibai di kinang yalam yakin kinang yalam batmai ke RBYF lapan skem mentagasngi do presiden barim ke RBYF uba bibi makado hak jinga dolang ba iki lapang nong yalam barim ke RBYF hak jinglang malalong mentagasngi hak office trikam ke RBYF hasaiden nongpo kita ginang ilang batmai ke RBYF naga pentaka samoy trekam jong snem arjar absan hadu arjar bupra kikintok yuba people thank you kum presiden Leander Nongshli vice president o Bullet Marbanyang general secretary Kinsai Nangnong assistant general secretary Dennis Sinkli chief organizing PP Kala finance secretary Balawan Marwin political secretary RJ thank you publicity secretary Wan Pher Walang education and environment secretary S Merba sports secretary Neva Makdo lembat kiwe-kiwe. Trong cái xanh và nghìn lông thì nụ xa nghìn lặng xa lạ và nhà tiếp trai và kịch mỹ và nghìn lông thì nụ xa của ha và nó lại cái purong trong cái xanh thì vào kowe dalam bahasa ngisi ngisi pat ini diketli kalau ngin pentelun kartum kalenti di pengirasin di kesekolah hari ini ngisi ngomong Gidang ni umno ilang barem lu nari por jumongkang ila sakri ila prelang sakri jung ka RBYF bag kumbangalong ne kani di ke bagiyo menta karu menta ke sistem ke jongi bag we porlok bag jung ka sengni ba hidang dia benombe habalatai ke yen kalau jumong siang ke mudor kita khot kita bersama hapo jong ketarian aku sangat pidam benda pidam yang berengkor apa kaya oke kenal tangnya boy kikmat jong dari boy pecetikan lada kelam ubah people kumunang kirim ni galing kenal lagi kelam lah wapai kikmat tangnya presiden tangnya advisor tangnya secretary nila song besok kali mentala dengan yen jong Karibay Youth Federation kanga ngama parok ngama mau Andre ngapoy berkat ko ba pipulo ng yen kindor di ko payliw tayo ngili yen kibi lanti mangi nang yalang bareng pa kinya pero lala pero kinya pero la ngam kinya ngamba nadu ngi nang yalang bareng idon ngi isni nai belada nang yalang Korek di mangangkwa menjadi di bersama ya waktu keren utang kiri produksi yang Karibay Youth Federation ngaladang ngamla bani keduk ladang imla bani keduk mengkasiru kata gaji iya kira sok tapi berkene kesan tawan berpengki nginom ki dalele abang idamnya kalah berpengki uni hampir pikirlah ngalong tuni pemangilong nagawe jeli rekam magawe jeli rekam dari Karibay Youth Federation dari berpengki mensuai jumpa people ni tersitam tak sudah nak kenal dia menolak presiden dengan minta ngalor tu chairman tu sejuk ke pasang kaburong jong gani kasai kapal air nak ngamla pan klep ha ka bakum ke dia ngasrai pak people tu cek ha turun dia kasai